music notation na chu pi hi piano ako do in hi chu soft and quiet niam chit le ngui hiu hiu cha o ti nei he voice in the ability to make our marks hi chi la kain sa uhin ai lo le bol ka kichet ting le play atin tauna kaman phating le prayer atia hetia chu amun dung zo ya he meaning nei ta kong ki sau he ti hi kan sai to bom win tu ni zanin Ebenezer kiti wa choi la hi in sawing kate hello 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 Suka hoi dam zinga akai suka hat na ahi lung dam pe na e pan pi anai pe vang noi le se kết sung hà lung mong sông lê mà đi xa lâu đi núi tung khắp áo mê hết sẽ núi tung xuống ở trên có biết xuống
Pi voice wa ko na Ebenezer pakai chun ipan pi ti langita ingai latawin tun abanin Women Society ho ma zo homo labung sadingen mo ko pai tawe
Hello. Hot Sun TV.
ปูปีเตาเห็นWomen Society ฮอนประเทศลากิลตะประเทศลาจุลติเนโลมฮอนเวลาไอซาตัวปีซาลเวนประเทศทางวันในปีกินเวนตัวเองทุปีพาดทุปีเสด็จงะปาสร์ปูมาพาดปิตาเวนเฮHello, check. Pathen thangwai num han lang. Every worship is a special worship. Pathen Houkhom na zo say he special worship. Pama ko na lasa thupi ta ahungin hon ka ga kayo ite ti te cha hitapon. Pama konin speaker tupi ta ahungin hon kaiwati ti te cha hitapon. Pama konin forena konin hilanga kona chun ama cha ahungin hon kaiwati ti te cha hitapon. Ahin la eho amuna Houbung mi te ho itelenhu in ki modo sau tawin talent hi iman cha alowa ile dormant chat lo ai thing thêm ta dong chun thing sui loin liang tele khon na teng le ima het lo de sa pau tho thêm ta pa dong chun sa pau chu tho ta le la hi le a het na pa chu thasam de Korea pau ka themin Korea pau wa kuna sa pau wa dong thupi ka le hin chu teng le kong do tila pastor kapan laya chun phaya Korea te ahongwin hicha dong chun English hello je wa chun ama ho paule ading a chun hicha lam kai ho chun ena ko win phaya hilai dong ahongwin ai wangin tun ka hai tai kabanga simple hobo ke dai tan adango ke ta poi ipijenam kaman cha ta lo he kimang chata lo he na gu thim thu casino to ka kyo han bo ai tan adang ima khelo ai tai ke hetal lo ha chu ken kadai pen ta hi hello ken Pathenin mi hi head na chi na ball thena pen a ball thena le a chi he na chu mat ding hi ti hi pathen lung se na ka principle mi kaman cha nom na khat cho hin tun heti chun nu te hojong pa te hojong khangdong te hojong na telen un na ki selu chu man cha lawa na ko yu chu tun man cha na ngum tan hey gilanga ko na chu artist sung de ti ngai talo e ho mama artist I thei tawin patheni thangwa wi nei tu azong tu Nilhah yung ki khop lo now heralding the upcoming 3R camp ong lung ding 3R camp chung chang thu a Thangkou na isei diu to ki thona hi che 3R camp a zong hi artist koi ma chai ko lo diu It's artist dinga hi kalunga ge lai jin pathin Ethiopia ama chu hile kati ti chu nang ki gor jang diu he them ke se thip mai lo khagawa la sading chu teng la kem sunga dinga mit mi chou thei ding
koi ma cha ko ngai poi pathianin mi te tam ta man cha men hi idamule kem in bol chai tengole kem in bol chai tengle September thama mai dam October dam kumthun ka hi song service khat boldinga kalunga akige aumin chong hi thupi se nam loading nilhah punglia pana kai pading pungli punga pungu pungsi punggit 4 hours tabang pathian wa choila sa na se a hi kiman cha home diu chom cha 10 minutes tabang pathian to akitil khun amjong le hintin otherwise si choilo wale pathian wa chaina la sa hi na sa ta hi ikitil kho diu hi tuni hin kadai sai nei he che song service chu kalunga kilang kha cho hi le revival in song la kisu lip na iti diuham united in song la kipun khom na iti diuham na ailo wa hile worship in song la pathen ho na iti diuham tichu lamkai ho to ken gel khomentin angai pen achu in bolwa ki tu achu he che ani khojong akisei the hi laizin hizong le ki go hitin lungthim chewa lazong angai agil cho phatta cha la sadinga yong ki go diwi tun pi voice so ong peng do tan amasa achu khom khat le loi ho ong wa hin khom khat le loi ho cho bol hin ka ti hin tun khom khat le loi ho ai ta pon khom khat le loi ho ong cho hi mo pui ima cha hi mo pui ke yong chun khat chu to aloi ho ajo asa moi pu ewa permanent na sa ding ho cho hele wang chun timin na ki sa diwe ta chu p voice na ki sa wai tan kaba kita loading permanent team nei du phal khale program nong chan diu chu teng le tham khana program a ong ki chan lo zong le ki phalam le la ka sa no man ti diu phat ki pe do diwe chi chu hi p voice p voice khang thao pasal ho om tan chu teng le pate ho male voice messenger so om tan chu teng le nu te ho women choir ho om tan chu teng le anom sajing youth for Christ anomin ateng le jubilant somin to hi awat hi nunga ho ipinong ki sa adiu ham nu te bon am ta le nunga ho ipin na bolo ham bo nunga ho hung kon do ven ole jing le thale ki jing ding na tiu ham hoi tang ki ko diu he board of the no jong kam ta win board tinga kala sa chu ong ngai lo chun awang se nei we tinga kho la sa chu ngei pe na he board of the no jong hal ta le thanom ta la ka sa the yoi tai hi chi chu hin ko so bite ho tu ni la in ki pawmen every worship is special worship jo say special hin atupi in Korea te America te ailo wale mun choma akhang to ho ibet nuwa amo ho ibet nuwa ingai pha na hitapon amo hon ibet pha na hitai mikil na hi pha na hitai ti tu ri Motbung Houbung mi te kacho lo mi nai mikil na diu Motbung Baptist Church ku thagawa haluwe ala sa no me music no me jeteng le ipa mipi la sa acho ti diu he wang set umta ti dam wang phat umta ti dam ipi ti dam praise labung mipin like sa bo hi YouTube ma khun live stream khun angai zipon aji chu hilanga opa bo lu na mipi o lu ji lo ahin ya chu ipam solo ki bo le lang kalang lung jeng ya chu long hanga tun la pana mipi la sa live stream bo lo diu tai ka ti hen hi chi hege egu wa live stream abol yengo angai ji lo am ka het lo hen ai wanga bon cho zo chu atrayo wa hi chi mi pi apa voice hi chi pa le lo wa mi pi lo se all la nga cha go no hin ai the ale fine ai the lo wa ai le mi pi la sa ai ho cho thena ai so ai wanga YouTube ma event na le hilanga ho o khat le ni bo ki za ai mi pi ho chu tai umma o ki za lo ai tai mela mel se de ya chu bol ta po ta ka ti hin sanga phache ang chu hin bol ventin
media team hoi pacha da ma mi ve to hi mango hi churchanpur ma he lamka ma he mango hi lamka wanga hi ama hin distant computer language hi ipikiti tam hi chu ipikiti tam ka hi kalunga ong langa kona a controller connect ki bola hilanga hi langa video la ho hi ama hola an su tup ki de he mango jong pacha da min ama zalin pathini thangwa wi na hi chuteng le helu na hin chuteng le thangchung nung hin gopal ka ti jele nei ti ji hin ti in aiwang gopal ki ti na da min lo pi hi gopal na lo pi na he ma jong hi tabanga chu ama ni jong nasta panla hona to hi ama sa chu mango laptop anama no hin to hi TV computer monitor lin pi ta ki top le je ngo hin in koi ma jong khat ve be jong a phe pi jong to soi ben ga ti le chon pha hin hon khen na ki mo sa na thai do pa yengo ti ho jong chu ai lo wa le tabang choi hin mi ho hi kipa Sitlhou ki ti ho hi la samovin moi lung se dum ta ki pa pi ta hi vin amo zala hitabanga chu Motbung kusung zinga forget about those who are out of Motbung and Manipur Motbung ho umlo ho jong sei da hite khosung se ajong te se hong kai thelo upa nupi ho jong hin avet jiwa ki pa thuan sei jiwa hin hichi a hitabang khanto na ipo hi ikar sat to jing ding wa hi hichi hin bol do hichi media team ho hi am ho hi pa cha domin pathienin phathei bojing an lang china pe hen lang chuteng le inchen khosa na hen lang imalam jo se halna pe hen ti chu my best wishes ka bol no min hi din mun ho thu de la ho ka vet ji teng la saving ka ho ji be se ne ka ji nun introduction so ji be se 18 ai wanga intro jong sai de bon hi jong hi din mun wa ko na no chen nei sei do sa hin hi chi seng ti ang ka ji go ji ai pon nam chan no ka vet ji teng la ka ki pa ji be se na no ho chan chun ei sei do sa ji bovin ipihle tu zana 3R camp R thum camp chung chang thwa hi Thangkou na inei na diwa hi I topic hi a hi le Lord do it again opakai hinbol kitan ti hi tunia hi itupi wa hi Lord do it again opakai hinbol kitan ti itupi isai diwa hin na thilbol na to na chuteng le Jonin nangai lut masat sunada hatai ati ngai lut masat na ikipa na masat na ipen tha ni kho a ai lo wa hi le patheni ki mu ni a commitment hi commit ikipi tha ni a hi che ikigo tabang pa chu hungki ta hen ti pa chu ahi nei Sam number som gi langa changup Will you not revive us again that your people may rejoice in you Chutia chun namite nanga wa chaina kipa thanup na anei thina dinga chu nangma neisu halkit lo de hita tia he je samis in asun nahi opaka hinbol kitan neisu halkit lo de hutam he je a background so lo teng la say you hitin tunila hi hiche pakai neisu halki lo di hitam will you not revive us again ti hi hiche revival lipna halna thahatna hiche chan hi hiche tu ahin inclusive ka say nomin exclusive ka say nomin hi inclusive achu ahile iza kaya peng tha lo zong iza kaya thagawa halna zong halo na zong inclusive abon chika general la hope min hiche revival
nei su hal ki lo di hutam su hal na ding pa hi inclusive revival isei no mavin hi hi inclusive revival la hi thang pia bona hop na hi rebirth pen thana zong nei su hal ki tawin renewal kisem thana ki lungthim tha ken na zong nei su hal ki tawin revival the exclusive revival ta pa zong chun nei su hal ki tawin ti tu ni a hi isei no mai kasai ji in ngai zong ngai chim hitin ai wanga hi ingai chim wanga wa chu iki khel de lo a hin azo teng la pha de teng le yung ki sol ki tho di a hin pen tha lo thu a ai tun wang ka se the eng tan mi pa minu tam ta ching thei tan tin hin mo bol ta pon ti ka ta sa ne aje chu tui ka lut mana chu pathian cha kan hi ham ti a zong chu anaki ki gel mai the hi ai lo wa hi le ta banga chu pan mun khat kana po zi a zong chu ai lo wa le Christian so ta kai zi a zong chu kanu la ka pa Christian hi zi a zong chu ka pa pastor hi zi a chu ke pastor ki manin ka cha te Christian ai thei po Christian ki ti yong chu thilni ome religion ati ten le Christian is so ke juvin it's a religion mina chu Christian is so ke juvin ai wang Christian ki ti adi ta pa Christianung zui ta pa Christian di ta pa chu apa pastor hi mana achate ai thei po is it chun hichi general chutang like inclusive of revival hichi hang pi a revival kisu libna kha do kin na realization kha do kin na hichi ihagao din munu he ike he no angai zin he ihagao din munu ake he angai tu ni ai conclusion lo ding he tu ni ai conclusion ai le ka ti daang ti pa chu hiche answer pa chu kema hum ding ai kema hi laisin 3r kema hi laisin ai le ka ti daang realize ki bol teng le I ka ti di ta ong ti adon bu na chu kema inei diu hi hiche chun hiche revival self realization ema ki su hala ki su lip tina chu teng le idin mun hoilaya ka din ham hoilaya iumham hoilai muna chu kom ham ti pa im na mun chu ki he chet masad hi athupi pe ne Motbung Baptist Church akom he no doubt Bethlehem venga Nazareth ka cheng hi no doubt kholo ki che sel je ai wanga what about your spiritual position I want to hagao din mun pathin anga na din mun chu hoilai chet na chu na din ham hoilai chet na chu ka din ham hoilai chena chu idinu ham ti ke in pipu kahi mana ke hausa kahi mana ke school ball kahi mana ke bank officer kahi mana ke IS officer kahi mana ke deacon kahi mana ke lamkai kahi mana chu kom na chu kichejeng ti na hi po ipizenam ti hi le e ho hi I society hi our society is such that we are simply appointed before first knowing about his real position. Ama adin mun thagawa adin mun ta pa hen masanga akam themana abol themana lamkai panadong chu itamu hi nei. Hichichun epui senuwa kiledo kitalo aje ke lamkai kahi ke chu kai ti achu kilung ta pai ta hiti yong chu iwang sin nawa hi kasopite ho. Chutiang lahir wala ito mga tuy kilut taa kay Christian kumizar kita ati pa achu ilung thima chu kimong dena ahita na hi. Hiya chu tunin sopite ho kem iti tengle ho in kai lo ho bo ugelun. Kem iti tengle zukham ho bo ugelubin. Kem iti tengle lo ni ho bo ugelun. Kem iti tengle achawai ho midu da lo bo ugelubin hi. Adi nai hidimong ahinai eho idin munu chu anagi chi kha ta ahile tulaya minu mipa tamta tula hilo aiti laya pana kanewa pana
abana jong kit ni chu ai banga kilo na dinga at least it's Motbung Baptist Church ai abana kilo na dinga ke pathin in souls pathin thuta chu hezang ding like the two-edged sword chemjam hem to chemjam tabang hiche pathin tu chun ekisut sadi hi hiji achu akhanga Christian huive na hi le nu le pan adin mun ki het chet lova achate aboi pi e nu le pan adin mun athagawa adin mun ki het chet lova ji achu ai lwale azinai masanga agul hanna anunga alaya atuilu je achu ama chu Christiana ki gela achate mopu nat yong uma hi hiditsu nahi vekati hi pon ai wanga uma hi ai lo zo se jalen pathini thangbo ve nei ai wang ahi tama hi ibije ahi tama hi ka ham ka experience ai kamu ka he dai ministry phat masana kumko ipan sunguwa 2006 apana 2014 chan ipan sunguwa ha he na ka he dai chuteng le hi chu zuwa zong hichi zawa chikala school ka bol sunga ha he na ka he dai tua ministry lu ka he be che ki dai aje chu ama kisudi lova ama zeng ta dong kisudi lova acha boi pi tamai anau boi pi tamai he gau di mona boi pi tamai ka he hichi chun tunin sobeto chi revival hi ama sapena tunia hi ho in kai jing ho hi idin munu hi realize hoi lai nam ti chu kichita hi chemana chu nang chu na boy ka ti na hi poi so bite ho don't take it otherwise azat chomben la hin chuteng le ho in kai lo jong minu mi patam ta ho in kai ho salan ke ho in kai lo apa chom lo ti jong ki na hi hitabong ho jong chu ki khol ngais ama sapena minu mi pahi where are we hoi la imuham idin muni revival iki revive ngai chu hiche inclusive revival sangpia revival pa ka sei na lip ding hal ding kisu lip ding realize bol ding ke do ding oh hiche lai chu ko ma hi ti chu itu itsa inau imo iboi pi masanga ema chu kisu de ji de hi ka family ho ko ma ka tot ji in mazo se khu mi pa ma sa he ka ti ji in ka lai jokes ka ko hin walenga khule na hele amdan chu wanleng rule chu hele ipiham tilkhat emergency tilkhat oma ai lo wa hele cha neu to now sen to elo chapang tem khoma oxygen mask ki buding hele ai lo wa hele tuila landing hi na dinga hitabanga chu life jacket ki buding hele na cha chu na bol ma sat dham nang na ki bol ma sat dham na icha bol ma sat da ki bol ma sat da lam kai hon sei tem mo na cha chu na hu ma sat dang nang na ki ma sat dham ki hu ma sat dis rules na ki hu ma sat dis chu phat da cha oxygen mask bu bon na ki bol ding chai teng la icha chu bol pi ri chu alo life jacket bol de ma chu ki bol ma sat ding chu teng la icha te chu bi ri chu aji chu nang na ki bol ma sa nang chu hat ni chu nang chu hat ni za nang chu hing nei za abol the ne nang in cha chu na hu zo chu na cha chu na bol ma sa la na cha nang hu do zo lo ta chu hi chu van lenga le ho zo se ru le ai ba thilu na cho chu to dinga ai pon i to teng le thi na dong ki to the aboi wal ting thi na bo na mo se he bo so au ko ma chu hu do tam pa am lo hin am nan chu thilum dan chu ka se hi chi ta banga chu spiritually thagau din muna jong hi icha te hu ing na thu boi pi ma sanga hi tuilu ding ai sol ma sanga hi ab ei ma hi idin muni ikisu di ma sat ma hi ei ma ekate boy ke zu kham dan la ho chu boy no ho che tao chong chu di khat ma che apa zu kham na cha zu kham de hong de lo bi chong chu adi mo de lo bi chu apa ho hon ka cha te ho ke hon ka do no be ka ati yong la pha chu a se ka ti lo bi chu pha chu cha te ho ei la kiti jing an ho be ke ma ya to ati yong la pha chu
trong chút pa cho Sitlhou bu cha phana pa cho ai ma sanga aphamong mong pa cho ama cho ki gel kho ma sen patis aphamong mong pa cho hey ka cha hin zu adon sangin ki adon ke nung zui gen te ken ngange akiti masat ngai cho akitim masat ngai cho wo mi pateo wo mi nu te ho hiya hi minu mi pahi kho mo nga he ala hi chi minu mi pa chu akitup na dinga chu ipiang ki panam khangdong ho na khangdong la pathin pat na sim pau na gel dom san ngai nei khangdong ki pan na he ale khangdong ho chu pathin an hen ninga chu holaung ki panam aneu laung ki pan ki na he hi che aneu la chi hu itung ki panam aneu chu ni te pathin mu dam anu la pa na hi la he anu la pan ai la khila le chapang chu pathin mu lo da hi chapang chu pathin mu lo pha na chu pathin a ki pe thelo pha na chu hi che chapang chu hung khang dong a hung le na khang dong pa ta chu khang dong ong i pha na chu ama chu lam vai ta phe na ji le cha hin nei le hi ta banga chu pathin hello minu paung ta cha hin nei pha na boy kin ball zan hon ball hi ta wong ati ta chu a bol chu minu mi pai thau chapang i ma chapang chu koi hu na mam minu mi pa wow agil ta ve chapang chu achama chu minu mi pa hils ya chu tunin khangdong te ho tua par khale minu mi pa nong din nadinga chu nangman nakisu di masat ngai as for me and my family I will serve the Lord keile kan sumiten wang pathin kinjeng bo bol ta wingi ati khu khatwe kan ni pin ka tholim no na sejin hichi khu mi pate se dinga hi pon khangdong hon jong khanghong ho dinga jong hi tin ase doi ne khangdong ho chu as for keile kan sumiten wang ati khu jinei ho mi pa ho dinga boy pon khangdong chapang jong chun keile kan sumiten wang chu ati che the ngai chu apa le lengan se thelo di cho anu le lengan se thelo di cho ama jong ki pat ngai cho keile kan sumite kitawang khangdong hon jong not only the fathers not only the mothers even the kids the youths the youngsters as it to family a chu power chu thane na chu hang pi a chu nu le pa jong le thil pha chu mi pachingin mi nun acha thu jong anga ani na hi acha jala pa jong ki sim phathe hi hallelujah tunin question khat dongin kate one big question khat dongin kate ka so bite ho vo mi pa vo mi nu nang ho in phat sin na kai jin taun an ki pe in ai le na cha te nang tabanga ho in kai jing nam nang tabanga taun aman na am a hi chiche hi lo wa hi le ama ho dinga ipi lampi na go nam vo pasal vo mi pa nang ma pathina na ki pe in na jinun na nung azui poi ipi din mun na umam ipi na gelam ala thanom ta na changsi aju na thai dot je ngam vo mi nu nang zong chutabanga chun thanom tain pungin si ele pakai ho king na delin tauna na kal songin na in sunga nuruma tauna na mangin ale na in nei pun na bol azina em vo khangdong ho bo chate ho nang ho biwa flam kai na pangin ailo lana sa in thanom ten ho na zonin nanu na pan azot na am nanu na pan azot na am nanaw pan azot na am nanaw na unun zot na am hichu question chu tuni ahi kado he answer chu na lungthim chewa na nei su ke ju ve ken jong kan ye nang jong da nei ye hichu question chu ikido theyuwa answer chu imu do thene dingwa chu revival ichanungais hichu revival chu exclusive revival pa hilo la e achanga revival pa lo lai inclusive revival pa izakan ho mai realization of our own position idin munu hoita het chet pau chu angai sin hi je hen sobite ho hiche 3R r thum in pat masongowa
ama sapena inclusive revival hang pi a bon cha hup na revival hi tunin he che ama sapena ipidin muna kadin ham ti hi ikigel do thena dingawin isei do nomun chuteng la angaya ki cha hi lo dingin angaya ki cha hi lo dingin aiwan zuiding le pakaya ki than do de ikiti movin nei hiche hang pi a revival isei to kelonin ama sapena hiche revival ichana dingowa chu rebirth pintha ka pintha mong hinam ti pahi atha in ki khol ki nei John bung thum achun John bung thum hi nan ten ga sim hite John bung thum hi Bible hin ki chon ki pho do un lang a ki choi lo hon jong phada chan ka sei nga yo in lang John bung thum hi agil talom lo me mo sei sei po hite John bung thum chang khat there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Nicodemus kiti Pharisai khat ama chu ruler of the Jews Judate lamkai linta ama amin. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with you. Ahongin, zan ahongin tichu. Hey, jana suna hong lo pichu. Ama hi zan tima honga hichu. Zana honga Jesu hong kimoto pichu. O Jesu, na o Rabbi hohil pu hohil atich hohil. Nang mahi pathina ko na nahi. Pathina ko na hohil nahi tichu kaheve. Izinam tel na thilbo lo hi pathina kon ti lo in ko man bol thei pon te tia kyo pia ala cha chu amahin insim tha ki na hi le chang ko na chen oh chang thum na chen Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, and he cannot see the kingdom of God. Apen tha lo le pathin lenggam mim khanin amuthei boy atich ein hungkyo hona ala changko na chu. Nicodemus answered and said to him, how can these things be? Jesus answered and said to him, are you the teacher of Israel and do not know these things? Hiche iti thei dinam ta Nicodemus do ta chu cha chu Jesu adom na chu hey nang Israel ho lam kai jil kung pu nahi lo ham I hem pa Bible thu ta he nahi lo ham pastor nahi lo ham reverend nahi lo ham deacon nahi lo ham home evangelist nahi lo ham executive secretary nahi lo ham women's society chairperson nahi lo ham BYF chairman secretary nahi lo ham mission department secretary nahi lo ham. How come you don't know all these things? It is on hello yong ti a Jesu na don bu de Nicodemus tabang bang. Nicodemus kiti pa hi a ruler of the Jews kiti chu Judah ho hilam ka kiti chu educated le ka them religious ho hard ho ami respected zaum chuteng la influential mi zote mi ta sante chu ama hi hitabang banga hi ama tabang bang tuni mi itamoisa ai banga hichia hi ama hi suna Jesu to koma chi lo pe chu zan thima chi a hiche pakai Jesu Christa hi aga ki mu to pi chu aga ki mu to pi chu le hilaya hin akho non lai so Nicodemus in Jesu ata santai kitin ampon ai wangin Bible mun dang event na hi le pakai Jesu Christa ki khetbe na mun dang amang chu witness ana pangin apuna lo na pangeti ma ma hi Jesu wang ana ke sane ti wang chu logic lungel khat awang chun sei the namin Bible awang chun kichi na chu ampoi ai pile hilang pang chu problem pon ahin la ama hin ho hil lam kai pu hin hitse pin tha thu jong hello
จุดเตียงเลยเยซูคริสต์อันเสยทุกิลอันเหตุโลเฮตัวนินก็โซบิเตหอ Rebirth เป็นท่ากิติเฮลวะฮิจิเนี่ยจุนกับเพลงไทยอินฮิจิก็มาจุนกับเพลงไทยอินกิปานะก็ในเยซูก็ในตายติลวะโหลำกายองตำตานะลายเทกับเพลงไทยอินที่ต้องเลี้ยงวานกำกันลูดดิ้งฮีแกมีเพลงท่ากะฮีเดียตาสนะขกาวะกิปานะในป่าลวะมุนตินาจง Evangelists จงอันฮิเทฮีनहीं वे कती आई पोई हिते आई पिन थाचे पे हम केमा से देवे तूने से लो दे अपा माये अजोले किसे चाहिए इनते केमा की जाओ दाता ने ती दियो है पिन थाचे पे हम आहा आहा बाय तूने से लो दियो है हिते जे चुन let us revive ourselves in the knowledge of our position with our new birth or rebirth, whether we are truly born again. Here to revival in the thing amasapena, general revival achon amasapena, kisulip na, kisudina, kakadin munhi, apeng ta kay hina. Tin, minumi pateho, kangdong teho, keile kazi insungmite, lamkay chingho, kigeldo te. Patin katangwain. Kazino to kakichen, hon, Kazino to kitchen hon haptakat zawahi Korea kapuyahin kache honin Korea kalun hon ni haptakat sungahin asagaw hu hinatu asaitan doubt anena aboyna asejin ahile aboyna asejin ale che penachun hitabanga chu itpan chu kapeng thae kanati ahin ahin la khadwela ka boyzi in ati chu ati the chu pathian ka thangwai nai ka boyzi in ti chu gel do the ngai ha che phena chu ke jong ka testimony ka seya jisu id ka muham ti ho chu kain seya kain sei pi a john bung khatna ke jong hitabanga chu ki su de na ka ni tu ka sele ama jong na saten aki hechin hechina chu peng tha jong ka tipon ama sang chu na peng tha ai wanga chu boya ki su de na ne yong thein tin iti che chu ham aman jong a hepon ai wang a peng tha ai jen pathian ka thang mai nai mi pate ho kazi a peng the na ti ngam na am minu te ho kazi pa peng the na ti na am keini ka peng tha ho ne iti the na am kain kyo family ka peng tha ve ti the na am ka so pi te ho ai le pen tha chu ki chai ai pon ina to na ji ngai nai ina to na ji ngai hilang pang chu sei da ta sot wal da hin sei ki da taw de ina to na ji pa chu I pele hi chu suspension a koi ki no hiten ke ma sei ta uten ai lo ai le phar khat jong le all ola ing ma chal cha di hin pen tha wang chu ki chai jing ai pon pen tha chu thagawin ko kipat na hin aba na chu ina to chun anung azui angai je ina to en azui ngai ye ka peng the mo ti a ki chai po ka so bi te ho hiti ye chun hiti renewal kisem tha na revival di ta hat kin di ta hiti arth ani te ni pa ichan masanga hi hiti arma sapa rebirth pa hi idimun hi igisu chitno ngai ka sa na hi hiya chu pagai Yesu Kristan Nicodemus odon bunna chu you must be a religious leader in order to go into the kingdom of heaven wan gam luna dinga nang ho lam kai na hi dinga hi atipoy wan gam lut na dingin nang man bible thu na he dinga hi atipoy wan gam lut na dingin nang theology na sim de hi atipoy wan gam lut na dingin nang ho lam kai wan gam lut na dingin nang hiche atipoy nothing but simple you must be born again napin tha ding hi tibo asay nahi ahile sobi nang leke ipin tha ta em anina it's a revival realization khadona hedona kisu hal na kisu lim na ichan ni wa chu it's a rebirth chu hi taule hiche ipen tha na din mun chu rebirth
อีเป็นฐานดินมนุษย์อีแค่จิตตะอุเละอาแค่เจนตั้มแต่อิมดีหินตั้มไปตะอิมดีหินกะลุงอบองหินกะลาอบอยลงอิมดีหินอาแค่เจนหอดิ้งอาชู renewalอีอาแค่เจนโหลดิ้งอาจงอาแค่เจนดิ้งอาจงอาแค่เฮียจูรอมบุงสอมเลนี่อาจุนรอมบุงสอมเลนี่อาจิพิเศษJohnny, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, I beseech you, therefore, brethren, so biteho, Christa so biteho, tasaneniteho. Eho tasanenito, ping ta ho chu, ping ta ho chu. No, do not be conformed to this world. But be ye transformed. How? By the renewing of your mind. That is the step after rebirth. Peng tha renewing ginailowa thagawa ki sulim na ki suana ki sim tha na ilim long takhat khat ka seiji e ka chapango ko ma ka seiji in ho na jong ka ha seiji na hi ka pen tha ni achun ka pen tha a pa na chu ka loi ka khele hey friends so biteo ke 15 years kia hu hina ka ne hin hu hina ka ne ya chu beri bong ka lo khom pi ho Kon beri bong kana loji we beri bong kaloji wa la ya hi lampi hu lina li den lam thango kho in maya kho la kaplun thang ten dukan ana bolovin chuteng le la khu dukan thang so injung sang tam ta nam be to lai maya kho ki chezia beri bong kmu wala kadel jiwa kadel tengole cha chu imat jingale chut jingale sipai pai ria ta ki tingin tin tang kil thei kilo chumin emun te kiti entir o la ta ki kina selhela kila ahine beri bong kalu khompio ong kadalhan zuwang khamin kana don manpon khat rei bo kana te me kapan in how controls in kapaki charin zuwang kana don manpon khat rei wang kana te me zu khaini ong kana na man poi talap raza ho ana piang hi lai ye khaini na ume Chuteng le khadong kana kamun tua lungang ve hon thupi ta na chen naw kyo le kap na bu chu naw noya lum ke le khak mu na le khak ka mu le khak ka mo chong suma ki lo churup bom suma ka man ki noi churup bom khu suma ki mangana gold flag khu chenga khi sa ka te chuteng le ipitai wo cheng ni loi chenga loi som khat loi terminal ju zakhat khi sa chu cho tu nung tai ve ta cho chu ki bola ki ve to ye chu teng le phan te ti teng le khat pa chung hung thlai in tin ki sep to tau te ta khong ki se to gu phela khong ki kap to a hilanga bethel weng thupi ta na chena weng khu gu phela che kap to na mun hi gu phela che kap to tu ge a witness to helal pa khulal kho hin ama khu adam na laijin adam ho tam pi thigam ta bi nei koloi pa helal khu Pau khulal helal singsit ama khodong le chon bona head de pathin long senin huing na ka nei chun ken ka loi ka da thla nei tu ni huing na nei hon loi na da thla om loi da thla chu vet da di lo hi chola chu kom de na hi le ke chu ki bol ki thei chu hi lo ong ka ping the na ti wa na chon na la shen lo na chep ngai che mu na don ngai do nu tiang tui na lut ki diu thui Chuteng le pharkat teng le ngau tha lam kan hang pan ki ding te dikena hang pan ji ne dikena hang pan ki ding heti bep sewa chu pathi ni ho wi chu dunia ai so bito apeng tha chun a chon chana khel ding alima khel ding a ki vo pi ya khel ngai chu a ki vo pi ya khel vet da de lo a khel ngai chu khel ngai chu
các cái vọc bèo cho các gỗ lâu các chung họ kiểu sẽ các chung họ kiểu sẽ number one à tuần ibitai South India tan thằng bem có loại bao thằng bem fundamental ama to con này họ min pon lên nó lát sa cái này chi honin pon lên lăng pe à puraven pathong ama họ chen lại hin lát sa pon lên na guitar các bộ na múa sang sang dòng là chơi đinh cái đó lát sa cái chi honin uling to cái chi và cha chu Evangelists bomboin pathin thu na seyin chu 1989 ham 90 chu hin chapang cha ka hin ha chu ikivok piding chu ko ham ti ki hol ta chu ki hol chu kapan ngai hol pe chu ei pui se theilo ai chu ipam linen ki chu peng tha bit bet chu kisiyang thei chu ka peng the na tiule na cho na dong khela na ki vok piang ata sapa wai bi ki sem ti a hele show me your friend and I will tell you who you are sapa wa koi na loi nei vet sein nang koi ni ka sei pe det chu na loi nei vet sein nang koi ni ka sei pe det chu Hea chu huing na nei mi te chun renewing of your mind alung thema ki tha sem na nei ngai chu hi chen nei na dinga chu ane jong khel ngai adon jong khel ngai e ho ki khel na lo vona bu ki khelu ki sem na bu ki khelu chon na ki khelu piu ne na khel piu don na ki khelu piu Christian te hi ho gam sunga thadou te ku ki te e ho hi Christianity hi kipal thu na ne license ne ya chu renewal ini ngai nei so bite ho idi nei diu ham ke ma sei diu tu ni Thangkou bo lo he conclusion lo lai tu ni ai ke ma dinga Thangkou na ki chou na ini yo hi someone can become so much a prayer warrior. Tao na sta mang jong ithei, hon na sta ka jong ithei, ai wanga chu athagau chu adin mun chu anaki anada chom lo hi mai thei na hi. Chu teng la hicha ko na chu. Chu teng la ban ke na chu itao na mana jong chu kilel thei hi. Tao na hon kai na ikai wa mitam ta hi angol tao na chi wanga tao nom lo ki dim se na. Abul teng khola anar khon ka tin din abana mana tao na second item a phana cha ka te reven ho ong ki tao lo ta chu a tao ta poi ti leweng angai da di ka tao lo ta chu diken ho ong ka tao lo ta chu ki khop ta chu na ki khop ta chu ki la sam ta chu ho lam ka ong ki la sam ta chu he is renewal ngai chu ki su tha ngai chu ina to na chu kilel thei chu he chia chu hitabanga chu renewal ladinga chu iki revive angai na he ti chu hi nei ka sei sao yap tan achaina hiche revival itchan na diu achaina hi pam tiale general sangpia revival itchan na diu wa athum na ar chu a hele exclusive revival achang se pa na revival di ta pa sagawa revival pa chu ine yung hai amasa pe na rebirth pin tha na chu iki revive wa idin mun ki het chet diu iki het chet ta ule abana chu renewal lungthim tha na pathe lang ki ngai na hi cha chu ki chai ki lo bana halna ki pa na thanop na peng tha a hal zo lo jong ki tam a he pathen chu anei ai wanga hal zo lo jong ki tam a he Hizia chu will you not revive us again ati samin say sam som git langa abulanga simala captive agona ma chu hung do wa alefana Israel te chu captivity ipam the house of Israel in sung to Israel it's a house of Jacob in sung to Israel ti nahin chang khana sim sulen it's Israel ti chu so changa ko na hong kile wa hiche amuna ong kile kinwa thillo se agota nahi ale je phen chun vo pathe nei vil ki ta lo diu ham nei su hal ki lo diu ham hiche revival su hal na di ta pa chu itabang hita
number 1 changwala sagawa al angai nai. We need to have the taste. We need to be like a salt. Chi ta banga ya lungai nahi. Ichangwala mi to kimoto na ichanghin khuwa itaw na mi khuwa. Hichi reflection chu hichiga chu ho ina ipo do ngai nahi. Abang chu ken hal nakati tengle ho ina hal nakati ai pon ho na hal nahi a reflection, a result of our individual hal nahi bovin. Individual la changwala hi hal masat angai nahi. Changwala hal masat ana din mundung juya thil ki bol kiti hoi ibol lo di hoi ka sobite ho. Helonin as jing ka zo la seyo live stream mamin amu de ja cha ma din a hi le tan te miu si yang ati tho nai kati e khat na a ho in tupi tai ka yuwa taw na zal huwa ipo do ji ho nga taw te kati a hin so na pana ka na sen tham church ipa chomin awa angalo dong itam na lai wi nei chuteng le ho in kai pe na punata ka se he tongin ho in akha di bana chaksam tong hon la chapu tukal hon kai pe na hon chaksam non lo tai ka ti hon kai pe na hon chasa ka tung mentin khole mentin khat bo ka sei se mentin a jing ji bra ho nong kai hu ong ko ham ta la ka la lam ka yon he ve ta wo tukal hon kai pe na chaksam non lo da ka ti hon kaya chele hon phare cha kai ding angol tau na chele phare cha angol na pan ding pa ma gam tin sei di lo pia cho chele pureven dem ne en hoin sunga na hunga nei mut jong chu apa chom nai ati pa ho na chu i mu jeng ta ai wanga pa ma pot do hen pa ma na pot do thing tho tho le hon hung kai da yeng ta cho chu Christian te chan lo pi chu Christian te chan lo pi chu pathian hon ya chu revival ichan na ding wai tu ni a hi thagawa hal na lip na chuteng le ema hin kho a ki su theng na ki su di na ema sai nei masat lawa ema le ma ki oi na nei lo teng le ki revive zo lo wais ei le ki oi na nei lo teng le ki revive zo lo wais ki oi masat ngai ai chu na ki oi na ai pulpi na thu na sei teng na sei khun na ki oi na ai la na sa teng le opakai ka hin kho nanga ka hong ki pe ni na ki oi na ai opakai ka hin kho hi nei mang cha na ki oi na ai ki oi teng le i bol do se no me cho hallelujah pathen thang vai no man ki oi tau hi te ki oi na te ki oi ki ti chu ki sei phat ki son ti na hello pi chu cái mà dấu xe bol thế cái tì na hello bây giờ cái oi thế ngay chứ mi pa cái oi ngay mi nu cái oi ngay mi cha cái oi ngay cái cha thế về duy thế cái này thì cái oi dấu ngay chứ hết tu revival mà sắp đến cho pen tha renewal dấu à chứ hết tiếng thế là cho dấu chỉ chấm tiếng lệ i ho in cái nào à zong hal ta là lim ta à bắt hiện i Houkhom điêu hôn cái khen tiếng lệ thip bẹ cha po do de lo lam pe chi khom pe tun hla tu sei chu no me ai ti khati e i pit nai mo hi che ka phat chom pi e in thun teng le cha te ho nau te ho ka ni pi ka ni pu tu ni nong ka lo chu na wang se e i pi khota nong nang sia ti lo di nong kai lo chu ti ana revival chu ho ina ko na in sunga i chan le the diu chu o chu teng le hi ta banga chu i bol lam zo se chu pakai jin e pi ta chu phathi e bo ta chu hal na ki chang ta chu thanom na ki chang ta chu chu revival di ta pa general revival hello revival di ta pa la athip zia sa omin pakaya sa omin hi khat ve le ki pal thu na dong chu nan tin ai wanga la tu ni la chu ke yong ka sei wa ka ki oi pon pakai pathian ko mangai dam ka ke thu men zo chu azami pi ho lai sa pe na wa chu la cheng chu ka ha gel be set lo i tile akisa khil dem akisa ngei dem ti pa bo kana gel do kha in
pathian ko mangai dam ka ke thu men angi na long sa ding pathian wa choi la gela phat ta cha pathian ai sa khun nok da dan khun no mong mong ai chỉ ra cái gì so bete ho thupi pen thupi ngai tau te ti ai po inglu no wa pana revival ichan thina ding wa pathian ko ma ikithan do pakai tu ni na hun theng khan zo ne nei mang chan kalung sung kot hongin na thu ka ngaya chuteng le na anga taw na kama na wa chela ka sa nei mang chan chuteng le kithan do ding la an sa teng la sa na thanom ta van gam ngai lai sa jong le ki oi ta opakai bo jisu hung loi jin o nangma ka nga ye ti thei chu sa nga o jesu o vanoi le se na hi gen thei na dim se de hi o jesu phat khat le nangma nin pui ki de lunga pathian to ki vo ma lai sa teng le hi chun drive in bola hi chbana chu hilanga pathian wa chai la so jong chu ki to taong ki go no wa hoi taong ki go no wa ngay ke cha hal ta in sa teng le hung ki tho khom ki na kondak pun jang ki su ta in bola taw na mang pa jang ki su ta in bola a chai na pathian thu ngai teng le hi cho zo se teamwork football pe ta bang hi bo che hoi football pe ta bang hi bo revive i chan ding wa cha ma se pa na ele ki hlan do ding ani na wa che la sa na lung lu ta sa khom ding aban ki na la sa ho special number in ngai teng le Bible chang simo in ngai teng le pathe na ki chang ta chu ai cha mo long hoi taung chi gut ji wa chu tu pi sei pa hoi ta chi gut ta chu pathen aman cha ta revival chan thi yoi so bite ho phat chang zo sen tu ne tu ge jin exercising ma ben ki su ta en na bo leven ka tha nom le jing in ke thanop chu tu pi ai po mi pi a tha nom in mi pi thanop tu pi pon pathen ong ki pa in te ka ta sanin hanutin hangwetin pathenin pathe bo han lang 6th September Sunday Nilhah ale he 3R camp ipat diu hin speaker sojong ka ke to jingovin group ka semin he ti lunggel ka sei khomovin mojong nasata taw na thu a ki go na ne yu hin pathen emang cha hen lang he 3R camp a ko nai Motbung Baptist Church Houbung sungi ki khelna di ta lamkai mipi ibon chawa hal na di ta i thena devin pakai pathenin pathe bu e bu hen lang e pijing taw hen tuni la i se yo hi zawin katipoi zawin katipoi he te din mun ai nang ma revive na hi le na chi hel na din mun chu na ki hi la hi khaile nong zaw the ti na hin koi ma cha force ke bol poi ai thei chana ei ma le ma chingai to ma 3R ke ma zaw the dinga chu pathe lampi egon pe hallelujah pathen thangwan men amen. Oh Lord, do it again. Opakai bol kitan ti tapi mangsan. Speaker pun ngai tan til khau na le chau na ine wen eo adinga jong pathin avelin pathei bu pikir han lang tun tupun phat Houbung secretary pun hin lan tin jiu ten le thil to thin sona pu han min thang diken man pa na pai den kan te me tun secretary pu phat peute Hello. Pathen thu lopi ta al hal ta ai sei pu senior pastor pu zalin pathen thangwai nom han chale reverend pu chunga pakai melin ki pa thu kain phongin he tun la pathen hi Houkhom anomin houn dim sanin hoin hung kai khom win wa choina la ki sa ho jong halna haumin lalam kai hon jong ki pat masanga panin wa choila hal tai nei lam kai juwin chale khangdong gol thang ho pasal ho pi voice tia kimin vo mi som le group som le sagin them ta la hal tain la isa pewin chuteng le women society nu te hon jong mi som group nu te som group chunglamin wa choina labung them ta la hal tain isa pewin agin beita jong le athip danu le ngai nom om dan silung thimuwa ichin na lai deu kata sanen he tulai standard english comment bolde tale tin kan gal do e sub 10
supercalifragilisticexpialidocious performance ti thein kamuna he which means extraordinarily wonderful ti na he thep danu su pa chat le jeng ve pat dang ting long le ma ho hin pat dang hin lon lai ding ho zo se dinga jong kitil kho o me pathen thangwai nom han tunla program ikisim nawa conduct ball lo thing ta in conduct pun jong pan mun hing lo pe win bible chang ai sim pe u go thang khala nuwa khat pat ta chan ki go ning sim pe win ki pan na taw na iman pe u children department chairman pu hin so teng lo wa chaila isa pe ho in sai win chule phan mun dang hin lo na lai ding ho zo se na ho zala tunla i Houkhom lo thing a hi zein na chung chi wa i pakai jo je suminin ki pa thu kain season a he chule tunla a ho in dim se na ho nung kai hom ho iwang phawe labung saho chuteng la special number p voice ho uniform nong hoi kazin avet jong avet hoizin pathen za bol la jong hin hoizin chuteng la student ho omega borders ho jong ihung kai khom pi win ho un hung kai ho zo sezalin avelin pathen thangwai nom han imawa hung thung ding 3-hour camp to pastor pun ki chain ta in ai sei pe win ai til ho win alot hin theina dingin yo jong ki go tin town en jong pangjom jing hoite abanin veng lam kai na a hoin kai khom in nei chu kamsung din mun apat lo zein jam khat hung tang tawin tuin pathen pha sa le September 1st wing up na hi veng lam kai na a Houkhom na kai khom in nei ho in che jom pikit ding hetai September 1st week sunga hi che hin lam kai jom di wa hi saron veng ho heding a hi he chon saron veng lam kai ho lami pi te ho lam kai hon lucky hilding han lang ep activity ho bol na dinga ki gut na ding han gon ting ola thanom ta saron veng mi pi alen anew panso kai dingu win Houbung lam kai ho Houbung mi pi te thangin veng mi pi te ho ka hin te mu ve ong thong ding jing hap ta sunga he program atam zo borop diken hon in lam kai jun tin jing pi tao na zong ngayin chen tin jingka pungup lake ai tao khom naw zong ngayin chen tin jingka tao na se hi dikan hon ai lam kai dingu Monday to Saturday sunga in lam kai dingu dikan hot chile pu sat lun pu let hulun pu lalngam pu kaimang pu hanmin thang pu thangjang dikan ho mi gup changhin jingka mi pi tao khom ai lam kai dingu Tuesday Nilhah lagaw mang thai ho hudom theina dinga tao na pu sat mang dikan ai lam kai dingu hi nilai ni Nilhah ting le pu hau pau thawum ex dikan pun pathen thu ai sei pe dingu man society kai khom na pu tong lun assistant pastor pun pathen thu ai sei pe dingu hi chule Sunday jingka ting le Reverend Pathong home evangelist pun pathen thu ai sei pe dingu ong thong ding Sunday hi August sadinga last Sunday ahi ding to dungzuya Nilhah hi missionary program ai ki mancha dingu mission department hon ai lam kai dingu hi pathen thu ai sei pe dingu senior pastor pu hi ding hi chule hi Nilhah ting le missionary ading khut hlan jing na banwa khut hlan khom na nei to khom na jang kit ding a hi chu hapta sunga ike mancha na diu ya ding wa ka hin pon do hi hen kai khom ki khen ting le to khom pi borop diken ho phat somcha ki za mat lawa khom je in office a chomchai to khom diwin kan te mu ve tunla in soma khat hin pe mi som lagu baumin mai cham hin pe mi som la khat chula ga hoi hin pe jong mi phabe baumin thil pe hin choi ho zo sizalin pathen thangwa inom hen taw na yaman pe diu diken pu khunin kan koi tai pathen hing taw na yute lung sen na lengai lo na adim ai mati aki hello hingjing ha chunong ka hennaw ka damnaw wanam ka pau ka pathen pakai nalung sin na ngai lut na motbung Houbung suana chate na pathena nei bu na lai je ovin tu zanin ki pala thanom ta in na anga na wa choila na thuai ki til kho thia hen kho nei pe naw ban zomin jong nauman pathena nei bu naw gel do a na chate mi som la mi gu ma konin na phat theina ho sim jinga theza soma khat ho an tu theina lai je on min lo pi ka thang bo nei
pakai naman ahin tu do hozo se naman pathe na boa mabana zong pathe na bo zom jing ding jong tatawin he chuting le ngai cha na zat chum nei je a chuting le lo ki pa na zala mai cham hin sema in som le in khar ho zal in zon min ka thang ba ve angai cha zo seu su buri na au ma chuting le nangma anga ki pa thu asai naw jong lo thin achan theina dingun pakai mai cham an seno lam chum che naman phat theina bona san pi dingin jong katawan he na phat theina zalin tu zanin ga ma so jong na mai cham bula hong ki to do theina lajin he che hong ki to do ho zo se jong pakai na leng ma kaman cha ding hi ta zen sumle pai kain so di ho jong naman phat theina bo an tu ho zo seong phat theina bo dingin katawan he tu zana na leng ma ding hong ki to do sumle pai ho zo se he naman na su thinga phat theina bo a amang chon jong kita ta le nang ma lu pin dinga kaman thena dingovin phathe nei bu pi ta vin tin cha te la sam penin ya na chai handam pu ku Christ Christa mena ka bon chdiwa ka thum he dalam kai ho jong ding do tin at pana chai ne ge ya hin pu ya pathen thangwa nai pe wen phat chai na taula heman pe dewa pu lal tang ma yong hing ga ki ko sa de men han lang ton mi pi bon cha men ding khom ten fakai wa chai na la sa khom te zani le som sagi le thum ithau tu yu adim na dem pakai hong teng le ti la hi saute tu la thupi ta ki to in di lo check tu yu adim na dem thâu mê va u chim nan tem pakai hung ting le chu che zan lo pi ta i thâu mê va chim nan tem pakai hung ting le o kikingun nan tem pakai hung ting le ki pa nop na ogin thom ding pakai hung ting le chu che zan lo pi ta i thau me va chim nan tem pakai hung ting le kikingun cây sang lâu vin kiking thau ti pakai hung ting le ki se khen na phat pakai hung ting le chu che zan lo pi ta i thau me va chim nan tem pakai hung ting le o kikingun ni ko hi nan tem pakai hung ting le hallelujah ki pa na hi ding pakai hung ting
ทองดิ้งปะกายหงเต็งเลฮาเลลูยาจุดเทซานโลปิตาจุดเทซานโลปิตาอิทาไม่ว่าจิมนันเต็มไม่ว่าจิมนันเต็มปะกายหงเต็งเลโอ้Cezan lo pitaan Cezan lo pitaan Ito may wajim nantem pakai hong teng le May wajim nantem pakai hong teng le Oh gigi gun Oh gigi gun Oh Pada ni ko hinantem pakai hong teng le Pada ni ko hinantem pakai Hallelujah ti pada hiding pakai hong teng Ti pada hiding pakai hong teng Chu Cezan chu ki pada san Ito may wajib nantem pakai hong teng le Oh gigi gun Oh gigi gun pakai Hallelujah praise the Lord Tawete lungsin ale ngai luna di makahin naw kadam naw kapaw hatsuning wanam pathi pakai na lungsin ane chan tu ni tha nang ma kon khom na wa jong pakipan wa patna kaprogram te aban chanang ma ni ma pui pe tu zona chan gi ani pui ta jin kakipan namen ka thang wen hi pakai tu phana chalaya ku na hi hung ki tha do de ka hitawi Kacang than na helang kon than na hoyong le nang ma nei umpi nei pan pi jinguwa pakai tu belai munahi avela nang ma lung khat le thakhat na ki pa le thanum ta namai cham khon ber khom kit ka se win jong kaum na mun tin cha nang ma thagau pan pi nga jin na cha hat lowin na yanga pan pi kang ye nei phat zo na chan ge nei pi ni henga ki pa thu se ya malamin khwayong na pan pi nga cha ka thum ka taw na Ati sanay la do hu yung pu kapag Yesu mina niyang kong tawa ye. Amen.